Ipigwa ebo na istorya na ko gabi mas dumukdok kay isunganan kinakinatud na ko gabi istorya abot wani. Istorya yan ang nagawida ay birthday na po. Ang sweet na sweet amira yan pangano raya yan pasubsubuwa. On gan suno po rayan dita ay ako niot ni. Kaya pinadas tayo din ka. Tapadaso na po rin minagay aginan sa pinadas anong gayo ma. So iparik na rin. Ot ne idiye, ot nga na nung sakit. Ot ne oy di ti mali agin bopon ituduna nan hoki na rin mun lupok de. On malian tagon yo enayan ariyo kanon. O simple inaire na idiye ichicha ko rin kakano hoki na taklena. O ya ilu to anong pe. Ya, idiye din lasya pinutol ang oy nung bantay idiye din ahilong ma ya din malagon diye magtualya kalau ne dapom takli an ilutom ot ne iluto ot ni kalau yang ituloy bigat timon laba hilong ya ko ne dan inum pe mas dawa ate namiyang hanhanon saksyon na iyana an pamagya mido pe urang kagalagala di mong pagpag an inaon imita yung binangadan ta namiyang han lang de ne ume at piwang no pwede yung pakada ya anigo atidin na bangada ya atidi mamait so han inalang ya de waday siyempre waday mong service itu bali ya wa yon oy di pumbasahon da Biblia ang kayo po de ni ana oyante agi pinaras anong bahasa Biblia kay de ya hayim bahasa bodot ya ayag ya ngaligo pembakawan so nga idea din na consolation niya talaga imbaga ihiyana ko di inaya pakauno na pakaunon dabo ya simbah ang awito isesa adiyot ni ini do en imi adi kalyon hikanayon anwa imi isesa oh ot ne ya idian kayo ponin an kayo intangan mo na po Diyos an ini kayo po de inila mo nan hapit na din muluglo eto po ya beginner din mun rongdongol mo hapit apo Diyos din ay nan kahunghayan ini dan namin ay ila namin ne at hindi an ya ibaga lang iya dong email ya rest in peace an wana mo karan apo Diyos maki amlong ya itu wong tirigawan hipidwana hindi langan ibaga